Thibitari-inĩ wa Kimilili nĩ kuo andũ 17 maguthũkĩtio marĩ hatĩka-inĩ thutha wa kũnyua njohi ĩrerĩkana ndĩrakinyanĩirie ikĩro cia kũnyuo itũra rĩa Canon gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kimilili kaunti ya Bungoma. Atano ao magĩkua makiamũkĩra ũrigiti. Ilikuwa kitu saa 10 tulitoka kazi tukasema acha tupitie kwa wazee kidogo tukunywe. Harakati yenye tulienda kwa wazee tukakunywa pombe kidogo kidogo. Kufika saa 3 tukaenda nyumbani. Asubuhi tukasikia mwenzetu mama ameaga dunia. Sasa inamaanisha ya kwamba hii pombe kuna mahali walitoa, na mahali walitoa ama wao wanaficha nje, na mahali pale waliwekewa sumu ndani ya hiyo pombe. Kũringana na andũ 10 arĩa marĩkĩtie kũheo rũtha thibitari-inĩ wa Kimilili, marauga njohi ĩyo ĩraumaga ciringi 30 mũciĩ kwa mũtumia ũmwe itũra rĩa Canon, makiuga wendia wa njohi cia ibango nĩ wongererekete mwena ũcio. Sasa mimi imekuwa juzi nikaenda kwa jirani yangu nikapata huko kinywaji na nilikuwa tuna shilingi 30 karudi. Hata ni sikukunywa hapo nilibeba. Macho hata mimi sai macho yangu sioni mbali. Mama mwenye alikuwa anawauzia pombe, yeye mwenyewe hachielewi kwa sababu naye ni mgonjwa zaidi kwa wakati huu. Alianza kukunywa Jumamosi, Jumapili mpaka Jumatatu. Sasa pombe ile wanasema hiyo ndiyo ilimuua. Si ati ugonjwa ya kuingi mgonjwa. So daktari ndio wanataka watibidishe ni aina gani ya sumu ambayo iliwekwa kwa hiyo pombe. Aikaria mahoete ũteithio kuuma kũrĩ thirikari wa kũrũa na njohi cia ibango, makiuga gĩkĩ ti gĩko kĩa mbere andũ gũkua thutha wa kũnyua njohi ngananie. Mimi naomba tu serikali na naomba tu chief wakamkwe Matamlona acharibu juu chini akomeshe hii vitu, kwa sababu tunaenda kwa wakati ya kura, vijana wanaenda kunywa pombe kupindukia, na visa kama hivi sisi tutaisha, hatutakuwa wahai tena, na hospitali hatuna dawa ya kuelewa ugonjwa gani ambao umetokea. Ngeri Fortray Noro TV, Jetago Jenga Waboi.